حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعنه وعن عمرو بن شعيب. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Amr bin Syu'aib lan saking Sayyidina Amr bin Syu'aib an abihi saking ramani Amr bin Syu'aib an jaddihi saking embah lanangi Amr bin Syu'aib rafa'ah marfu'akan sapa jad hu ing hadis gal dawuh sapa si jadduh rupane man tatabbaba ba'ngi man tatabbaba ay takallafa tibba wa lam yakun tabiban kama yadullahu sighah taf'alu. Man sing sapane wong tatabbaba man tatabbaba man sing sapane wong tatabbaba kang dokteri sapa si man dadi dokter menjadi dokter walam yakun lan ora ana sapa si man ora ana iku bitibbi kelawan ngerti ilmu kedokteran walam yakun lan ora ana sapa si wong bitibbi kelawan ilmu kedokteran ora ana iku ma'rufan kang weruh kang ngerti tegese yakni tak ngerti ilmu-ilmu kedokteran fa asaba moko mekenani sapa si man tatabbaba mekenani nafsan ing awa-awaan fama dunaha moko sakning sore nafsan fahuwa mongko utawi man iku dhaminun wong kang tanggung jawab kang nanggung. Akhraja ngetoaken hu ing hadits sapa Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni wa sahaha lan milang-milang sahih hu hadits sapa Al-Hakim Imam Hakim wa huwa utawi hadits inda Abi Dawud iku inda Abi Dawud ana ngersani Imam Abi Dawud wan Nasa'i wa ghairihi lan liyane Abi Dawud wan Nasa'i illa angin annaman sak temene wong arsala kang mursalaken sapa si manhu ing hadis iku aqwa luwih kuat mimman tinimbangane saking wong wasala kang mausulaken sapa si man wasala kang mausulaken sapa si man hu ing hadis.
dari Sayyidina Amr bin Shu'aib, dari Ramanah, dari Embanah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada buman tatabbaba, orang memaksa diri menjadi dokter, walam yakun tabiban, sedangkan orang ini benar termasuk orang yang ngerti dalam ilmu kedokteran, walam yakun bitibbi ma'rufan, orang ini tak ngerti sama sekali dekat ilmu kedokteran king amacak dokter, pokon beda pasien ke bekebungkola terus parwedeng deki, oh ya siap, alat-alat gawe anu pacet mancing gawe pancengan, alat diagnosa sudah kopeng ro nyaman diagnosa ro sabak ketabu aunggu dokter beda ada aunggu aro beda ilmu ro kekau tahu nih ngamunyin apa nih nikah diagnosanya man. Namun dokter saya penter ngedepi pasien asam duduk tak tedung semalam sakit tabu nyelo cetak nyongronyo yuk togel kabi ya dok, oh tak apa beda saya saran bi kaki sehat roh dokter saya cerdas roh ya insyaallah sehat dari Gusti Allah. Karo diet tok aja ya pacet ilmu larang pak iki gege tabun bingaku ini kopeng ruang gege tabun oh. Catet coret-coret beri apa nyaman resep berapa stos seket ibu karo diet tok aja gege gerikin saya larang beda kia geriki paju keng tak pate larang tak pada bi gerikin dokter karo daya tok tos seket ibu beda saya geriki daya ya paju kia keng tak pate larang Malang Surabaya paju keng tak larang ro gerikin gara ada ilmu nah orang se amacak dokter ni kok kolam bine ngak dokter pote jasan ruah kan bodan yang film dono aja pasien gila buru cita-cita terus jadi dokter stres obat akal tak jadi buru dari rumah sakit ke dokteran kejiwaan pancet amacak dokter waduh lek tambah kepi orang saya tak ngerti ngak nikah tak ngerti da ilmu kedokteran terus abeen amacak tadi dokter fa asaba nafsan famadunaha fa huwa dhamin, lalu kemudian si dokter gadungan nikah membahayakan nafsan ke jiwa famadunaha atau selain daripada jiwa tanang, kolek, gerigi, kopeng tak sampai mateen keng cuma ngurangin daripada anggota badan orang derma dokter gadungan nggak nikah dhamin wajib orang ini kenapa ngentee sebagian ulama ada bu dhamin nggak dinto sera orang se dokter se gadungan nikah annal mutatabbib huwa man laysa lahu khubrah bil ilaj walaysa lahu syaikhun ma'ruf, orang se dokter gadungan saya maksud man laysa lahu khubrah bil ilaj, orang paneka tak ngaonengin deka masalah nambai walaysa lahu syekh ma'ruf, ben orang ini tak tahu tak kaonengin dari kama belajar guru nasera moro-moro nambahin orang wa tabibul hadik, adapun dokter saya cerdas huwa man lahu syekh ma'ruf, gimana ka orang se andi guru sejelas ben keneng percaja ben aben andi sifat bijaksana dalam nambai dalam menghadapi pasien ngalak dari tibbin nabawi masalan umun sakit ria sakit ruah dan kadang sebagian guru nih sebagian ulama nambahin orang se can akal napanya mana mun can ilmu kedokteran
napa nyaman tak nyambung. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam obat merepat nika al-iktihal acelak. Apa urusna mata bi celak? Celak nika dari betoh. Ternyata kabit mangkene ke ilmu kedokteran pun angkat tangan wisan. Ternyata ongguan sebisa ngobatin merepat nika bersih debu telo kali sekanan, telo kali sekacer. Timun sambian sakit mata nyare celak si asli, bener celak si ngak petelot ruang, celak apa petelotnya? Celak si ekosot sini ke kasa, ndak betul. Nah, kasih pontut telo kali sekanan, telo kali sekacer, insyaallah tadi obat merepat. Sunnah, salah oleh kesunahan kita tambah. Nah, jadi orang se taoning ilmu kedokteran, ilmu ngobati jak macam ngobati. Oh tak ngobati pada bayi, mecet orang saumpama. Tambah rogo kabeh. Tak tahu cara mecet mulu langsung ngedok krotok. Wah, tak apa-apa potong yo iyo krotok waduh tambah tani ngaguli. Domin nika wajib baik aben gelek mengenai dekaknya mengancam keselamatan jiwa sampai mati. Oh tak sampai mati kayak cuma selain anggota badan gelek, selain daripada nyaba anggota badan gelek bedese cacat karena orang menikah, maka wajib orang nikah nanggung ngenteen abri ganti rugi dekat pasien menikah. Nah, secara sengaja ataupun secara tak sengaja si dokter gadungan neka nambahin orang kelaben secara sengaja atau secara tidak sengaja pancet wajib napa 6 poin wajib domin wajib 6 poin wajib hukum malpraktek nih mana bemun bene ahli nih cek dokter cek pemenampai orang nggak cerita na Mak Badrus ini kalau Gus Badrus Rembang nih nyelo cetak abon panas nyelo cetak entar ke gula auranya re tampe de cak nur ye nur tampong ayo terakhir bi gula de ye nur tampong nih kasaben utak ada pada kasah mengko andi obat aja kan tak jual do obat dia yo obat tentara khusus bagian tentara aja. Oh saya nak terus kaki terus reng manto ereng metuannya nih kesepopo bijanur tedung kakek gentang kakek suntik ke wajah suntik kena cak aja cak can Gus Badru cak aja cak lenjong kon kakek gentang ki biar kok bar reng letak kok gentang pola nih kesuntikan obat apa aja jangan gula moro langsung gentang teguh kakek tak norot kakek bahaya kakek langsung enten teh buka sarung langsung disuntik ya tas sarung aja ya tas dindam waduh can Mak Badrus nih kak tak langsung debu kayak terang lagi ke gula niki kang ajal kunjalan aja apa din suntikan aja kula pada pengkira niki kang lek keliru nyuntik sakit abses kang nopo abses niku cak abu soalnya gak tepak nang belu gak tepak nang urate tepak nang belung tambah loro tuli debu ria cak lah nang getap sini ke wah habis saya kali jon panjunan dia tok anu japan suntikan ya ya Allah jangan gula dermahi billahi tambah sarang kok obat TNI obat tentara tai obat tai kuat to wis merde beun wenja jangan gula tak resari kok tanding apa gere kabeh kaduh pola sampean Kang kate jajal wah anu cak kula sehat seneka kula Pak wah alhamdulillah kula nika mapan seneka kula tak poron gula hari jangan gula
Kalir tak pada ora sini bener. Jadi mon sampean beno dokter nggak mak tolip oneng nampe oreng. Harapa tak bate cengkeng mak bede candun jela. Mon bene tak bene anu tambah meloker jala pola. Wajib domin nih kak, wajib edinte. Orang sing ane ke wajib apa? Edinte, wajib nangkung. Sampai bisa sampai sehat sampai sehat nah mungkin sampai napanya mana coba nampi orang moro lebat mempeng kok nemu lamat baca nemu lamat macam-macam kutu beda syekh ma'ruf beda set jelas guru napa saya ajar garua terus gurun dari sera terus tukang cantuk dek ruah tukang bekam dek ruah sangkal putung pacet toronan bapan mecet embana mecet boyu tuh mecet pacet lah toronan mecet berarti jelas ponan tukang mecet nero di meben nemui buku kok jaran guru na buku pon jar kelacer kape penyakit mata penyakit apa selain kejiwaan bedek nyabeh juga nih wajib napa domin wajib ngenteen baik secara napa nyamana secara sengaja otabe tak sengaja kelero walaupun kelero nambai orang kelero tak sengaja betul kelero mungkin orang ini kutu pinter kutu cerdas ada buah kita yang ulama kun bil hadik orang laki neka ibarat dokter sampean neka ibarat dokter maka tugas dokter nambahin pasien sera engki binene sampian anak sampian keluargane sampian neka pasien kun bil hadik tetia kakek enggak dokter secerdas dokter cerdas nih kan nyaman mau ngomong be dokter nih kan tak kok nak kok sampian kudu andi ilmu pertama ilmu tes nyamana diagnosa cok langsung obatin biner cek langsung obati ke lu apa penyakitnya biner cerai apa penyakitnya biner alah benen gareng tua akhlak kurang tepat harus diagnosa ke lu emah jantung ginjal masalah paru-paru penyakitnya temu baru diki mare bit tajribah kelaban ngetes kelaban nyoba yakni diagnosa baru kelaban engki peneka kelaban cara bagus bil mutoyabah kelaban cara bagus omong ke pasien nih ilmu dokter yang kuine rumah tangga pun bisa karena pasiennya sampean binene sampean anan sampean nih ke pasien bil mutoyabah kelaban cara bagus kok tak lebur kaki mon keluar tak api kelampian deh ya dek engkau tak seneng mon kaki keluar tak pametan dek kok tak seneng kaki mon bengal kering tua aja korang kaki korang korang dayana dek kaki mon do orang mata nyapaan nyapa ada orang bil mutoyabah kelaban cara bagus dokter kan seneka ke pasien ndak apa-apa sehat yang penting usaha katanya ndak boleh mandi dok mandi ndak apa-apa mandi itu sehat bersih beda iya cek kok takut pasien dia gimana dok aduh berat penyakitnya apa dok berat obatnya apa dok berat walah kok berat loh kita mau lela mati sih kok takut lo sampean sebagai dokter neng rumah tangga nih harus pinter bil mutoyabah kelaban cara bagus ngomong apa sih takut ngomong karo ngomong lemes kering bine macet takut sampean kun karo ngocak didor sampean takut jera kelambian jera kodungan masa ngocak didor tak bengal reng lagi apa kakek cetek soro patein sebine cetek soro tampeleng bil mutoyabah kelaban cara bagus ngomong sabar dek nyapa do orang pegete do orang bil mutoyabah dedek nih pasien sampian nih ilmu nomor telok mon tak bisa tajribah pertama diagnosa nomor 2 bil mutoyabah kelaban cara omong bagus nomor telok lah bil khusyunah operasi
kasar je wis. Bodoh penyakit dalam tumor. Alhamdulillah. Orang kening tumor, can dokter, ya obat jalan teh kening. Ngamar ya pancet. Suntik ada olehna. Darma khusyuna harus kasar, operasi, ketok daging. Belain pancet, pak enggak pancet, cara alos pancet, pak kasar, buntuk kelambin teragi ke bungkon. Ada remak kakek, beda iya. Nyaman khusyuna, butuh ilmu nggak nikah pak. Sampai ngedepin pasien, mau dokter kelang kemana dok? Oh, ndak ini sehat, datang boleh. Ya tak meberes, kakek nggak jual obat berarti. Datang boleh ya obati, datang boleh ya obati. Mau kena ya obati berarti operasi. Malah tak abrentek dekat daging sehat. Oh harus amputasi, ketok sokona. Apa ngetok ke dokter karena becik kawasan? Yenten. Tanah nggak kena ngeracun masalah. Harus amputasi. Ngerti sampean bahasa gula nih? Aja tak pate nyambung. Ada ilmu dokter ya. Diagnosa apa ya ilmu dokter, amputasi je ketok deh lah, malah semua gaya segone amputasi ketok. Apa ngetok ke dokter gelak ro karena baci ke pasien, justru untuk menolong pasien. Kasar dak keluarga ini juga perlu neng suntik deh ya lah. Amun tak sini kesampian kecolongan bi pasien, akhirnya benih pasiennya beres, benih pasiennya sehat, dokter pun kena nyalain penyakit. Mun benih dokter saya coba nampi pasien, mun kira sampian tak sanggup, bisa abin nih. Coba benih dokter, tunan ke etolar, akhirnya dereng tunan tibi bengal, ketolaran penyakit pasien. Pasiennya bengal kering tuana, akhirnya dokter tak bengal lagi kering tuana. Neka ilmu napa dokter bitajribah diagnosa kade maksudnya congo apa penyakit kayak tabu jantung ruah area obat cerek binere belajar dari macaran meleh enggak ada ibu sebine kele di melaki ibu matua maksudnya buntu aki kang ku ibu tapi sebine ngocak iya tayo saya tangreng tuwe perhatian ide iya bi tang laki berarti kok harus perhatian ki de tang de ibu entang laki lah sini kemun sampean perhatian dan bun tibi ya biasa iya reng bun tibi iya reng teretana tibi belajar teretana tibi ini kebegete salaman de caca arwah alik arwah neser tak pati andi beri belajar ini kenyamanan dokter secerdas ya pak kudu napa diagnosa kelek jejel kada penyakit bengal daya semua leter tang binir tamo berarti penyakit beri obat apa obat je lantor je ocol leter je ocol ditambah letu deki leter letu wis apa penyakit binir temo obat baru bil mutoyabah kelaban ngocak bagus santun dokter kelak tak bisa khusyuna ya operasi berarti do tak sanggup ulah lek mondedok lek yang kok dile tak robo orang mu cek lek nas panas melolo sepeda motor tak ande sakmu nyatet ceretet ruah minta miu jangan minta si anyar grus minta ruah waduh tak sanggup bungko tak ande mau tak belur iya sama seti mari belur lah kelampi tak anda apa nyaman sandang ayu tak lem minimal demak wah Borobudur Sidoarjo waduh jauh tak tolakin telengak penakotan si alakong lebih khusyun cek bitabit je lah tuli buntuk lah kayak begitu negara di sana mungkin ini kan ilmu dokter pasien pun walaupun operasi beda sebagian anggota badan kelek ketok amputasi tetapi ini ke dalam rangka untuk menyembuhkan benar untuk mun kira sampean sanggup obatin mun enjak jak macem mun bener dokter jak aja nambai takut sampean ketolaran banyak ketolaran congo dari cerita napa nyaman orang-orang saya salah lampe bisa medit si asal perhatiin kering tua orang cerita dari Masjidin Al-Qomah
Padahal dalam riwayat lain Sayyidina Alqamah neka kesalahan sekuni enten tak sampai alaban gering tuan enten sekuni kesalahan ibuun amasa kang kui Alqamah tak gelem ngerasai tak gelem ngakan tak kok tak ngakan masak nasi bini gara-gara dia pak kecewa beni alaban beni gara-gara dia Alqamah korang sekone mati asul khotimah. Jadi orang laki pacet bahaya mun tak bisa nampen ke pasien peneka apa boleh lah virus penyakit atau sebenarnya di penyakit virus colok Nigeria monggo virus colok na sabine aja waduh sare ya virus ya menular ya kudu ngaku astronot terus sampean pun pakai nah cek sampai ketularan virus segala nah mereka napa nyaman malpraktek dadi mun beda dokter bene dokter yang cuma yang kipeneka istilahna mutatabib orang CPAP tadi dokter bib matobib bene tabib ongku mon tabib kanjeng Nabi tabib ya habibi ya tabibi kanjeng Nabi tabib ya habibi ya tabibi tapi mon mutatabib orang si amaca tabib mutakayi makiyae mutawagis gus magus mutamamas ya mas mas bene mas mamas ruwa mutatabib bib matabib moro beri aing moro beri ruwa moro beri soro apa mega kecungcung bah soro mega kecungcung soro mega kecungcung tahu nemu dari di mate temu gurun mon sampean nanti kitab nyaman Tibun Nabawi bodo jinten bodo matu afdalud dawa al asal paling utama tambah matu ngaku jinten merah marseneka banyak obat-obat neng Tibun Nabawi neka ki mun sampean terus titi tabib ya ngaji Tibun Nabawi aja jak moro nampe orang moro lek tambah hera ada sejudu me bersejudu ne baca bene obat laro kapi nah jadi neka pun juga bisa diambil pelajaran bahwa dokter deka pasien neka ilmuna kipa neka tajribah diagnosa ngetes untuk mengetahui penyakit nomor 2 bil mutayabah kalaban ngomong alus deka pasien kalaban ngomong sae tak kok nak wedok beda bidan dokter kok nak wedok waduh operasi iki waduh berat iki tumor yang karo kepelengan tumor cek tahun rokok nak orang lala tak paju ada orang apa aja aduh centar keke kok nak wedok bil mutayabah ndak apa-apa sehat insyaallah yang penting jaga kesehatan makan yang teratur istirahat yang banyak neka nyaman bil mutayabah tak bisa bil khusyunah tak sanggup dimah bidan dia puskesmas tak sanggup kebe ke sidogiri tak sanggup kebe ke raci tak sanggup kebe ke sebulan warmalang tak sanggup kebe boleh ada sesanggup lah ke kiai kade ke ulama sini koreng kau nabila ni ke sini ke pak boleh keingat orang ni ke anak-anak orang kantuan ni ke bilan mungkin kita berangkat ke dokter nyon aing kade kering sepo ni ke mun makin kan mula tak nemu obat lah wala pasrah kok lah ada kiai pula ada lah karena temate netok ke kiai kake bajen kabit berangkat terua usaha kade nyon tampe nyon doa entar baru berangkat seraon yang kala bantuan ulama ini ke yang kak penyakit ta mula ada saya sangkup ke kiai dia mare lah kapi raci tak sangkup puru tak sangkup ada ada alat ta terus dak malang tak sangkup ya wela tak sangkup ada kiai lah ada boleh gua beri iya dia nedok kiai aja mula dok sangkup ke kiai mah tak nyanyi mati ya pasti nak kiai aja nah tadi mun sampean kira tak sangkup ngobetin cek ngobeti kebe do orang saya kenapa saya sangkup saya mampu ngonten doman sampean sengaja atau tak sengaja baik penyakit gele abrente atau tak berente abid keng gara-gara obat sampean nikah sampai abrente tetap doman
walaupun tak skala jiriah, tak langsung efek sampingnya di budi, tak langsung menjalar ki ambu kada yang tetep aneka gara-gara nginum obat sampian ya doman nikah wajib ngente sampai sehat. Nah pon nikah napa bab orang saya mutatabib, orang saya PAP tadi dokter. Wa anhu khamsun minal ibil, khamsun minal ibil apa ya? Oh pon wallahu a'lam bissawab. Mun sobung udzur Selasa ning Selasa sore kan tuh pada hadharah basaudan. Pada bacaan-bacaan wirid Selasa sore. Buka Selasa angkat nih insyaallah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق الكل حلالا دائما ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة بنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا